Pemirsa, pemerintah daerah keabtian digelis ngelaksanayan refocusing anggaran penanganan COVID-19 sejeroning utamayang penglimbakan bansos majang krama sanekeni wesanan PPKM. Asapuni ketaler penincapan kapasitas kesehatan sejeroning nampenin COVID-19 Raja Kemargiang. Asapunika sane kebausang oleh Menko Maritim dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan tatkala mimpin rapat koordinasi rakor antuk daring ngenenin indik evaluasi PPKM Jawa Bali. Menko Marves ngedarang kesimpulan turmaning ngicen pewarah sajroning usaha nincapang pemargin selami PPKM level 3 miwah 4 ring Jawa miwah Bali kantos tanggal kali Agustus nelintang. Sili tunggil nyane stata rajak ngemargiang penyekatan saha penebalan PPKM antuk nes parikrama ring Jabe. Menteri Marves nguduhang nenggepin puarah PPKM kelaksanayang antuk tugas saha majeng anggel sane mamuruk jantan kekeniang sanksi. Tios punika ngenenin indik panglimbakan bansos saking pusat wiadin daerah patut katincapang antuk nguantuk rametuara pekerja harian miwah PKL sane keni wesanan PPKM. Dani mepengabdi majeng Pemda mangde digelis kelaksanayang refocusing anggaran penanganan COVID-19 melarapan ngulengang panglimbakan bansos majeng krama saha mecikang mali ring widang kesehatan. Asapunika taler ring pante pasien padem sangkaning COVID-19 selami PPKM mesti ketampenin becik sa digelis nyelehin krama sane terkonfirmasi COVID-19. Punika mawinan konversi bed ring daerah suang-suang patut katincapang. Menko Luhut taler ngwadarang indik panincapan pemargin testing saha pelacakan turmaning parikrama pasien isoman sane madue risiko ageng antuk kaging sirang kegena isolasi terpusat. Pemda taler kauduhang memperkanti sareng TNI Polri antuk laksanayang 3T. Manik Bisnis Bali nguningayang.